Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video i danas pričamo o Messiju i njegovom odlasku iz Barcelone i zašto on to uradio. Obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu @genije i sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. Jedan od najboljih igrača svih vremena, Lionel Messi, je rekao svoje, uz puno emocije i suze održao konferenciju za medije, kojim je definitivno stavio tačku na saradnju sa Barcelonom i rastao se sa klubom u kom je proveo čitavu karijeru. Međutim, Argentinac je naravno izneo svoju verziju priče, govorio o praktično svim detaljima pregovora, od novog ugovora koji nije potpisao do priče o timovima sa kojima pregovara, ali krenimo redom. Argentinac je otkrio i da je želeo da prihvati 50% manju platu, ali da ni to nije bilo konačno rješenje. Citiram, želeo sam da prepolovim platu i pitao sam šta je još potrebno. Uradio sam sve da ne odem, ali to nije bilo moguće. Hteo bih da dodam i da je neistina da sam odbio da mi primanja budu umanjena za 30%. Međutim, svim fanovima Paris Saint-Germain deluje mnogima kao gotova stvar. Messi nije krio da pregovara sa francuskim klubom, ali je daleko od stvaranja potpisan ugovor. Možda jedino PSG u ovom trenutku posjeduje novac kojim bi mogao da plati Messi, a to je pokazao i brat vlasnika PSG-a. Inače, jedan od moćnih ljudi u Dubaju, koji je objavio na svom Twitter profilu da su pregovori uspešno okončani. Altani nije libio da svima podeli ovu radosnu vest, a nekoliko sati kasnije objavio fotografiju zagrljenih Ramosa i Messija u opis 8 Ligi šampiona, te i na taj način poručio celom svetu da najbolji fudbaler stiže na Park Prinčeva. Pored toga je nastala i jedna slika gde se Messi slikao sa nekim od igrača Pariza, te i bivšim kolegama. Brojni navijači su u neverici gledali u objave katalonskog kluba na svim zvaničnim društvenim mrežama, a čitava španska javnost je ustala noge i ostala u neverici zbog ovog šokantnog događaja. Naime, kako su Španci preneli, dve strane su se dogovorile oko novog ugovora, ali zbog ekonomskih i strukturnih prepreka, odnosno zbog novih finansijskih pravila u La Ligi, do potpisivanja novog ugovora neće doći. Ovaj 34-godišnjak je u Barceloni stigao sa 13 godina. Prošao je sve mlađe kategorije, čuvene škole fudbala, a za prvi tim je debitovao u novembru 2003. godine na prijateljskom meču sa Portom, kada je imao svega 16 godina, 4 meseca i 23 dana. Od tada je odigrao 778 utakmica i postigao 672 gola. Messi je sa katalonskim klubom osvojio čak 35 trofeja, 9 puta je bio prvak Španije, 4 puta šampion Evrope, a u kolekciji trofeja ima još 7 kupova Španije, po 3 svetska klubska prvenstva i Superkupa Evrope. Pehar Superkupa Španije podizao je čak 8 puta, a nisu izostale ni individualne nagrade. Zlatnu loptu namenjenu najboljem fudbaleru sveta, koja se dodeljuje svake godine, a on je osvojio 6 puta. Zaista mislim da se niko nije nadao ovom potezu Messiju, ali jednostavno finansijsko stanje Barcelone nije baš najbolje i nisu mogli da priušte ni 50% plate koju je trebao da dobije. Samim tim se odluče na ovaj potez, verovatno njegova sledeća destinacija je Paris Saint-Germain. Sada ću vam pustiti najzanimljiviji deo konferencije. Odgledajte do kraja i nakon ovog videa dajte neko vaše mišljenje. Bueno, buen día. Hello. No sé si va a poder hablar. Truth is, I don't know what to say here. En estos días, en estos últimos días, These estuve pensando recent days I've been thinking, giving lots of thought to qué iba a decir, qué podía decir. what I could say, La verdad que and the truth ya nada, is that I can't think of anything. como no estoy ahora todavía, es muy difícil esto para mí. This is really difficult for me after Tantos años so many years de hacer toda mi vida acá, being here my entire life. no estaba preparado. La verdad I'm not ready for this. que el año pasado cuando And honestly, todo el lío del Burofax y todo eso, last year with all the nonsense with the Borofax and everything, decir y estaba convencido. I was convinced I knew what I wanted to say. But this year Este año estaba is not the same. convencido, mi familia y yo, de que This year, my family and I were convinced that we were going to stay here, en nuestra casa, that we were going to stay at home. That's what we all wanted more than anything. sí, como dije antes, I have to say goodbye to all of this. no años toda mi vida acá, I've been here so many years, my entire life here, 13 años, since I was 13. después de 21 años, After 21 years, me
me voy con mi mujer, con 3. I'm leaving with my wife, with my 3 little Catalan Argentine kids. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video, obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu @genije, pišite mišljenje o tome gdje će Messi otići dolu u komentarima i da li je ovo njegova pravedna odluka. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do sljedećeg klipa ljudi, pozdrav!